Mbiboze bichoro omwanyugo zaretwa omunyishinjero rukutwara ecweka cyambara City North Dr. Robert Mwesikorukari ogezkwasa bebembezi ababebembirimo meya abo mwanyogo. In program ya government yo kwenda kuyamba abanyambara okuyamba abantu ba mbara City North constituency kwenda ngo bahinje bakatunga entasiyo mu makagabo kandi batunga nebyo kurya batakitwe njara. Dr. Robert Rukari nagirango embibezi omuntu yazikwataje nezo kumuhwera okurugomboro. Parish mode yo kurura neza kureta ekitara buri parish yona mu Uganda yona. Haho waheza kutunga ekitara nkimanisa nobwako washarura kwingana ki no bito mu kitare eki akatare kaboneka kariho n'ekintu kusaba abahinji ahi bari okumbyaro abakuza kwakira imbibeji no kureka ngo batebekana semisiri yabo bajiboneza immediately bafune bicorebi babitekemu bavyare kandi batakabirya no manyenyuma ho hari abantu ababyakire bakabyozya. Embebezi nizo kwikumba hinji abarukora mbara City North abana babiharuye kachika na Nyamitanga. Awa TV West ndisenyomo Gideon.